Inteko ishinga amategeko ya Tunisia mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu yemeje guverinoma nshya ihuriwemo n'impande zitandukanye iyobowe na minisitiri w'intebe mushya Hichem Meshishi. Felekireza Mfoko wahoze ari visi perezida wa Zimbabwe yageze mu rukiko i Harare mu rubanza rwe rwatangiye ku byaha bya ruswa. Mfoko ashinjwa gukoresha nabi umwanya yarimo. Abimukira n'abashaka ubuhungiro bakomeje kwambuka inyanja ya Atlantika bakagera mu birwa bya Canary bya Espagne hafi y'uburengerazuba bwa Afurika. Iyi yabaye imwe mu nzira zirimo inzitizi zikomeye zerekeza ku mugabane w'Uburayi. Nigeria ifite intego yo kugira mine 50 zikora mbere y'impera z'umwaka wa 2023 no gusimbura ibyo yatakaje biturutse ku ngaruka za COVID-19 mu iterambere rirambye. Naho muri Afurika y'Epfo urusengero Gabora rwemerera abayoboke kunywa inzoga mu misa rwashimishijwe n'uko ingamba zo gukumira virusi ya corona zorohejwe.